majliha kan hore ha be funa sorabboda marhaba midiya hafta gaadi enno negedto me kuri doga hafta ga agun men wani balala fa bay muhimmu babu tawge terega himene babaka mayembe fainnan ogateri umge babuga egotum mayembe fainnan echihikiyum mana kurevigamba babu ei kamuge faafa bayan kurevigamba babuga bayin hadis take wani dikuru kurevifa adi ege iturum mayembe fainnan nubakon hitumuga huri ukubatu ge wahakes e hafta ge wani dikuru kurevifa adi ege iturum mayembe fain daringe machakura dua ei ijaba kurevigamba dua ekkamuga meswani dikuru kurevifa adi kama golum huri digu hadis wasfule adi digu wahake rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuriga ummettawge aholiweringe terem dimae fawa bay hadisata kiyade fawa hadis wasfota terem hadise veswani edoga kiya fay jurayjuge wahak din erega majlis nimmala fawani maim fainna heyokon hitun emihum maruma fogas emihunna heyokon hitun nange babu desho egotung algon men edu erega en hadis wani kiyafa me do algon men e ba e hisabun ho fashan imam al-bukhari rahimahullah kale fanu ge sanadun riwa kurabba fawani abu hurairah ge hama abu hurairah radhiyallahu anha hama abu hurairah radhiyallahu anha vidalwani qala turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu mayyita ena maruma foga ena ge daraja ufle fayaqulu ena bunave ena bunane ay rabb ay shay'in hadhihi e rabbe mi konchisten heye timanna nokura kantatteke ajru ena fennani ena nokura kantattawge ajru ena maruma foga fennani fenuni ma ena allah gazatuga dannawani mi kon amal takin e mi aharen duniyamati koffa amal take nune e foga dennewene fayuqalu waladuka istaghfara lak tibage dari tibattaka faahfusso mangedi duwa ko dibba fewani e tibati fenna kantattakaki mi kurin tiba nukura kame tibati fenna kamaki ei daraja ufuligen dimattaka e fenna kamaki ei tibage dari tiba koddi fawa duaae faafa fusse mattaka ema mayem bafain daringe macca darin mayem bafain ge macca e bami hum maruma foge duaa kuran jehege sababun e mayem bafain ge daraja ufuligen dane den en foge dikur korabani hama abu hurairah radhiyallahu anhu ge asar ekale ge faanu ge arihun aisawa wahaka fule riwa korabani محمد بن سيرين كليفان بدالوني كنا عند أبي هريرة ليلة تمام بيكلن تبوي موي أبو هريرة رضي الله عنه قاريه غير ريغا تبا كليفان بدالوي اللهم اغفر لأبي هريرة إيه الله أبو هريرة فاف السوافان دي ولأمه أدي تمام كليفان مم يفس فاف السوافان دي ولمن استغفر لهما ادي ادي فرات فاف فسو من دعاء كد فرات تك فاوس فسوا فانديبه دم محمد بن سيرين ودال وني فنحن نستغفر لهما تمم بكلمس ابو هريره شا ابو هريره مميا فاف فسو من دعاء كرمه حتى ندخل في دعوه ابي هريره ابو هريره رضي الله عنه دعاء شامل متك එම අබු හුරේරා රදියල්ලාහු අන්හු මිතා දුආ කරබනි එකලේගේ ෆානුගේ මම්මයි මේ කුරිගස් ඉස්වෙ හිඟ අබු හුරේරා රදියල්ලාහු අන්හු එකලේගේ ෆානුගේ මම්මයටක ඕගාතරිවාවර හේකොන් හිටවාවර එහෙන් හාදිසාත විශේෂ බයන් වෙංගිච්චි මිෆාර මියයි එකලේගේ ෆානුගේ මම්මා වහාර වීම අවහාර වුමා හැමයිමස් එකල හේකොන් හිතුන් නිමිගෙන් නොදාකන් එකලේ ෆාන බයන් කොට එකලේ ෆාන අමල් ෆුලුන් එගෙන්දනි adi baaki daringe maccan e mayme fainnan hewkon hitunge tereng himene kanta takin eba hurikan ege tereng emme muhima ekkantan ei e mayme fainnataka faafa fusse man edi dua kurun e mihun edohuge evs amalen duniyamatiga nukureven ekamako e mihunge darin salihu darin tibejikam ga awanama e daringe manfa duaage manfa e darinna qur'ane den hama ayako mita ibn sirin tabi bekalen ei e bekalun naki sehokon kamuga wara shaugu wariwa bekalun take
mitanga Abu Hurairah radhiyallahu anhu ki ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam assa ubekale ge dua libigatunge dahivatikan ebekalun hurima Abu Hurairah radhiyallahu anhu egota dua ko fawati ekalege faanuge dua ga shamilu mattaka timambe kalum wes dua kurame Abu Hurairah asha Abu Hurairah ge mammaya faafa fusse mangedi hama e dua ga baaveri manwate dua wadu mattaka Abu Hurairah radhiyallahu anhu ge me dua wadu mattaka algon men wes dua kure vidan Abu Hurairah asha kalege faanuge mammaya faafa fusse mangedi dua kure vidan eerun Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabi vekalege dua ga algon men wes sama shamil ve vidan e Abu Hurairah radhiyallahu anhu vidalwani e demi hunna faafa fusse mang edi dua ko demi ha ge wes faafa fusse wa faan deve Abu Hurairah radhiyallahu anhu gota dua ko deve amko muslimun na faafa fusse mang edi dua ko romaki wes ei waram mai begamwa mativeri begamwa amale heo begamwa kamengi ay Quran ga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani walladhina ja'u min ba'dihim emihun fahun amihum bunye yaquluna rabbana ighfir lana e alamenge ber rabbe alamenge faafu sawande wali ikhwanina adi harmen timam be kalonge akhonge faafata bes fusawande alladhina sabaquna bil imani iman kamuga kuriyana adi timannamenge akhonge faafata bes fusawafande wala taj'al fi qulubina ghillan adi timam men be kalonge mu'minunge timam be kalonge hittakuga evves kahala nutanamaskame nulawafande mu'minunna meduga lilladhina amanu iman vi mistakuna meduga rabbana innaka raufur rahim e alamenge vi rabbe ibe ilahi oga wanta rahim wanta ilah ammukum huriha mu'minunna faafa fussama ngedi du'a kurmaki ei bodogem walukame mu'jam tabarani ga rangal sanadakun riwayat ga isawani ubadah bin samit radhiyallahu anhu vidalwani qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis korwani ko timan kale fan adwestevime man istaghfara lil mu'minin mu'minun fa'afusama nged du'a kuramiha wal mu'minat ad mu'minu anhinun takunna fa'afusama nged du'a kuramiha ya kutiba lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan komme mu'minu anhinaka komme mu'minu firhinaka eenayan hewka milliyevene maneki mu'minun fa'afusama nged du'a koffi mihaka ehma algon menge du'a ga aamukon huriha mu'minun mes faafussama ngede edumuga shamil kuramwana erum e heyokan inshallah libegem dana aden efuga al-imam al-bukhari rahimahullah dhikr kurabani algon men itere war mashhur hadis wasfule ay Abu Hurairah radhiyallahu anhu gari riwayat fa hadis wasfule kalefan bidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabiye idha mata al-abd ala marwahiduga inqata amaluhu emihege amalu kenegen dane manake ena ge damfali hamakoffa hisabunten ena ituru he amale nukurevene illa min thalath ena ge amal taka sawaba dharma libon kenegen dane tinkamakum menuwi ege teren furtama kamaki sadaqatin jariyatin demihunna sadaqat mithalaka miheku miskite bina kori madrasa e bina kori efada halatuga e sadaqa ena maruma fohs ministakon ege manfa kuramun daha hidege ena ekamge sababa dharma libemun dane wa ilmin yuntafa bihi adi faada kurani ilme duko fada mihaka ves ena e ilmu demi inha hidegga Allah gazatuga ena ge daraja ufligen dane den efahami annani mi babuga algon men nabenu maba أو ولد صالح يدعو له نوتا صالح دارين إن تكاد واكر متكادو كفا دا ديومه ميهالت ميتين حالت فيها كم ميهك وسمارو مفهوغا دين حسابون إناගේ අමල්ත කෙඬගෙන්නේද ඉතුරුන් නොවනේ මිතින් කමොන්නේ ඒනගේ අමල්ත මරු මෆහුගා වෙස් ඉතුරු වෙගෙන් දානි මීගෙන් ආගමනේ ලිබේ ෆහදා කි එයි දරින් හියගතුගා තර්බියතු කුරුමගේ මුහිම්මක ඒ දරින් එනා මරුවේ දියුම ෆහුගා එනගේ අමල්තන් ඒ දියේ එක්ක කෙඬිගෙන් ඒනාකද්දෙන් ඉතුරුකන් හේව අමරෙන් නුකුර වේන අදි ඒනා කොෆවා හේව අමල්තකන් ඔබ අමල්තකගෙන් අල්ලාහ් ගසතන් ඒනායි දතුරු කුරි දෙන් ඒ ෆහුගා ඒනාගේ අමල්තන් ඉතුරු මතිකුරම් බේන වෙජ්ජි අමොත ඒනාගේ ෆාෆා ඉතුරු ෆුහෙරම් බේන කම ගවානම මෙන්නනේ මතු සබබතක මෙහෙරි ඒකිතරේ මේ මුහිම් ඔයක්කන්තන් එයි දරින් සාලිහ දරියක හුරුම් දරියක සාලිහ දරියක ගොතුගා බොඩ නොකොෆියා මිනියමතෙන් එමිහක නුලිබේන
mi ni'matal libmaki waran naadir kamenge hema darin tarbiyatu kurmunga samalukan denje emihun maruma fogaves emihun attaka hedwa kodde baygi gotuga emihun wumattaka de mita faa kolleve baykamaki mita mi annani rasulullah sallallahu hadis kurawani miha maruma fo kawwala diwa fos bay mihunge darajatan herdani uflige ek sabab taka sadaqatun jariya ekam gavis demihunna sadaqat ekam gavis duko fada ilm ekam gavis salih dariya ku duko ekam gavis eherdani emihunge amalta ituruwamu ekamaku bimmatiga hinga tibe mihunge batibi duwa ko emihunge darajaye heyukamen uflige nuda duniyage amal kurumge fursatu emihunna libi ekamaku emihunge darajan allah gazatu ganu fule nuata kan enage vizur nota enage nubakantan iturun nun ituru kamen nuame bimmatiga hinga tibe emihun ekam allah gazatuga marwe fatibi bay emihunge maafat marwe fatibi bay emihunge darajatan ufligen herdan ekam bimmatiga amal kurumge fursatu libi fatibi bay emihun duwale deduwas haftaen ahare muli aharta dani duwa ko enage amale ituru nuwa mi wara dera kame adi emiheku maruwe kawwala diyama emihege halatu hunnani adi kiha hisabeka adin enfoga al-imam al-bukhari rahimahullah itur ehen hadis basfule me babu gennawani me babu ninmalawa hadis me ibn abbas radiyallahu anhu gari riwayat fa hadis basfule kale fan bidalwani anna rajulan qala mihaku bunye ya rasulullah allah ga rasulaye inna ummi tuwfiyat timannage mamma marwejje අවහාර වෙජ්ජේ වලම් තූසි එකම කොෙව්ස් වසියතෙන් නොකරේ කමනාගේ මුදලුන් හේද කුරාක නොතෙව්ස් හේව කමෙක් කුරාක වසියත නොකොෂේ මාරුවේ දියයි අෆ යන්ෆඋහා අන් අතසද්දක අන්හා තිමන් කලේ ගෆානෝ ඒ මම්මයට්ටක සදකා කුක්ෙන් මම්ෆා කුරාන හියේ හදිස් කුරබියේ قال نعم ආයිකේ මානකි මම්මගේ මතින් දරිය ෆුලා දුආ කොද්දිනු ඉතුරුන් එහෙම් බයික් kankam skuravidan egitere ekkanta mitamiyai sadagai kuravidan maen bafenge nammatiga sadagai kuravidan yar misalaka bayfar way gomtawga faqirunna sadagai kurmattaka bay miho eba campaign skure en fursatu mistakonna hoda dinu mattaka efada tantana heda kurumes emihunna ege sawaba daruma libedan ema mayma fainattaka heda kurun emihun maruma foga heda kuruma ki emihun nan heyokon hitumuge tere himene kame emihun maruma foga ves adi mige iturum ves bay kantatta ebo rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis wasfurtakum aisfa mayma fay maruma foga ves emihun kodde venane kantatta ege terega emihun attaka umra kodde vidane dua kodde vidane adi heda ves emnahe emihun attaka hajju sevidana adi sadaqai bes kurevidana mihiri kahale kantattaka ki may mafai maruma foga semihun nan heyokon hitume gotun kurevidana kantattaka ema mige engecheki may mafai nan ogateruma emihun nan heyokon hituma ki emihun duniyamati gati biru emihun ge macca oinna kamen non ei darifulu ge macca wa kamen ei emihun maruma foga semihun na ogateru maruma foga ogaterive emihun nataka heyokon hite goittaka duniyege horeerwa ogateru gotun kureve kantatta tafatuge al-imam al-bukhari rahimahullah dem anna baabtahuga dhikr kurawani hawa maruma foga dem mesema mafainattaka ogateru gotun kurevidane bay kantatta den foga den a baabe bi annani baabuga me annani baabu birru man kana yasiluhu abuhu enage bappa gulun bahattamun a faraittaka heyukon hitun nange bab yar bappa nuwata mamma mayme fay maruma fawis den kure emihunnattaka kure vidana bay kantatte kalifan dhikr kurawani mi babuga gennawa fawa hadis wasfale gami wani rasulullah sallallahu alaihi wasallama yarihum abdullah bin dinar vidalwani ibn umar radhiyallahu anhu ahru riwa kurawwa مر أعرابي في سفر أعرابيك داتوريغا ابن عمر رضي الله عنه هرسكفا وداغتي فكان أعرابي صديقا لعمر أعرابي بيه عمر غفانوغ رحمت تريكا أعرابي بيه عمر غفانوغ رحمت تريكا فقال الأعرابي
فقال الأعرابي ألست ابن فلان دين يفوغا فقال لأعرابي دين يفوغا ابن عمر مبدال وني أعرابية اي أعرابي ميهايا ابنني ألست ابن فلان كاليك فان تي ميوني ايوني ميهج دارين نون هي قال بلى انا ابن نونك فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب دين عمر غفانو اكليك فانو انوي تانون اي حمار گنوافا اي بيكلكو مي باندون دين يفوغا ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه دين اكليك فانو بولغو اي فغودي كولو نانغوافا اكل عربي بولغا الوفيه فقال بعض من معه دين هندوغا ابن عمر رضي الله عنه اكو في باي فرايتك كليك فانو مي دنوني اما يكفيك درهمان كليك فانو فوديگه ماني اي نيا هيدا كل ما يغتون دي درهم وردينس بولغوي اگود فغودي دينوگه بدلوگا دي درهم وردينس امرنگل واني نو ہے فقال اف حديث كر اف بدال بني فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حديث كر احفظ ود ابيك لا تقطعه باب دو بما فراتك امدو ركعت رواش احفظ ود ابيك لا تقطعه اگولن نوكندالاش فيطفئ الله نورك ehn kadafikam gawanam Allah subhanahu wa taala tibage nuru nivwalaje manaki tibage nuru fandu kollava faane mitaga ibn umar ge hadith basfulo aiswa iruga mit fahuba hadith ge fahuba ga ilmerin vidalawani e ba sahih nune ekam sahhakon ibn umar ge arihom mi riwayen aiswe ನಮಸ್ ಫಹತುಗ ಮೀನ್ನ ನೂರು ಫಂಡುಕೊಲ್ಲ ವಾಹಕ ಎ ಸಹ ರಿವಾಯತುಗ ರಿವಾವೆಗೆನ್ ಐಸ್ಫೈನ್ ನುವೆ ಎ ಮಿತಾ ಬಲ ಮಿತಾಂಗ ರಹಮತ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಐಸವಾ ಫರಾತಕಿ ಎ ಉಮರ್ ಇಬ್ನು ಉಮರ್ಗೆ ರಹಮತ್ತರಿಯನ್ನು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಬ್ನ್ ಉಮರ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ದಾರಿಕಲುನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಗೆ darikalenno ei umaruge faanuge rahmetteri umaruge faanuge darika rahmetterien ei ema e bappage rahmetterinna heyokon hitun ei bappe koddebe heyo kamegge gotuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam mitaga sifa kurabbafa miwani aden efuga me annani mi babuga iswa ituru ehen hadis wasfule ابن عمر غارهم هما روايات كلك فان بدار بن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربه ان ابر البر ام هيكم هيتم ما مفين ام هيكم هيتم كنتتوغ ترين هيكم هيتي كنتتوغ ترين باكمكي اي ان يصل الرجل اهل ود ابيه ඒනාගේ බප්පා ලෝබිකොන් වලුණු මීහුන්නා ගුලොන් දෙමෙහෙට්ටොන් ගුලොන් බේවමකි එයි e emme heyo kantattawge tere himene kantattake mayamba fainna ogaterime gotun koddeve aden efoga imam al bukhari rahimahullah ituru babe mi gennawani babu la taqta' man kana yasilu abaka fayutfi'u nurak mi hadis ga kuriga dia hadis ga fahatuga inna ba بابك قلت الإمام البخاري متاج النوافع لا تقطع من كان يصل أباك بابا قولن دمهتمون فراتك قولن كندا نلاشي إقولت كنت وجنما فيطفئ نورك تباغي عليك النور يها حساب كندجن دانه مي آمكم هريها فافا يجوزكان ونغوينغي فافا كريما إناجي نور إيمان كمغي نور فندو وجندا كم فافا يكمغالس මිතං මෙයි බප්පගේ රහමත්තරina ගුලොන් කඩුමකි එයි එමිහුන් නට්ටක නුබකොන් හිතුම්ගේ තෙරෙම් වා කමෙක්කන් කලීෆාන මිතා දලීල් කොද්දෙන් වම් බේනු වනි විදාල වනි රිවා කුරබනි සඅද් බන් උබාදා az-zurqාගේ අරිහුන් රිවායත් කලීෆාන විදාල අන්න අබාහු සঈද් මි විදාල වනි අන්න අබාහු කලීෆාන බප්පා විදාල වියේ قال كنت جالسا في مسجد المدينة مدينة کے مسکتو گتیمن کلے گفانو اشین دے نیموے
ما عمرو بن عثمان ما عمرو بن عثمان كيا بيكلكا فمر بنا عبد الله بن سلام تنتمن بيكلون كي فرات تنتمن بيكلون تيب بيتانون هرس كربيه عبد الله بن سلام هرس كربيه متكئا على ابن اخيه اكلك فانوගේ අහිග්ගේ දරියකු ගාගේ ලෙංගිගේ මානේ කි බංගලන් නුහිගේති එහිතර කම එක්කොන් හොරස් කර වියති මම් බේකලුන් අබ්දුල්ලාහ් බන් සලාම් فنفذ عن المجلس دن تمام بيكلون مجلس هم هرس كلا فديي على وسنلا دين مفون دي مجلس بنوس يشين ثم عطف عليه فرجع عليه دين يفوق هيتر رحم ودين انكا امبري وايس مجلس كتيبي بيفون تكاريا امبري ودا گتي إفها بدالويه ما شئت عمرو بن عثمان عمرو بن عثمان كيهن بفاهته كيهن هبي مفدن تنفارو بدالويه دين إفوق بدالويه فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق محمد صلى الله عليه وسلم حق بتوغا فني فرا غندي بونمه إنه لفي كتاب الله هم كشورون الله سبحانه وتعالى گفتوغا به توراتك عبد الله بن سلام كي اي كوري گفتوغا علم اهل وريه විදාලවනි තවරාතු ගවේ අල්ලාහ් තාලාගේ ෆතුගා කෂබරුන් ස්ලීවි ෆවේ ලා තක්තා මන් කාන යසිල අබාකා තිබාගේ බප්පා ගුළුන් දෙමෙහෙට්ටුමන් ආ ෆරාත්තකා ගුළුන් කඩා නුලාෂේ ෆයුත්ෆියා බිදාලික නූරක් එහෙන් කම වෙජ්ජකම ගාවන තිබාගේ නූරු නිවේගින් හිඟා දානේ එම මයිම් බෆයින් එමිහුන්ගේ රහමෙත්තරිනා ගුළුන් දෙමෙහෙට්ටුම කීවෙසෙයි එමිහුන් මරුම ෆෝවස් adi emihun duniyage tibeirus emihun nakoddeve hiu kantattawge terega himene kameke mirwayatu gaves sanadu egotum dhaif kama ilmerim vidalwenna mames maanage gotum sahha kama dalil takuge macha murave adin efuga migennawani babiswana babu game ennani babu alwuddu yatawarasu loibaki ei warta kuraichike loibaki ei warta kuraichike ema bappain faratum maemba fengi faratum darinnan hamaikani warta kuraichiki mudalenno e maemba fengi hunna tobiyatu wes warta quran e maemba fengi hunna ilmu wes faharge warta kufan note maemba fengi hunna komes ehin heyokame adigoskame wes darinnan hama warta kufan القرآن الله تعالى وحي كرافاني ووارث سليمان داود سليمان كفانو ووارث كربي سليمان فان داود فكون كما نبي كما علم هذه يجيتون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما نبي بيكلون دينار الدرهم وارث مدلغت دو كربي علم اما وارث كراني هم يكن مدلنو وارتي بكوري اهنهم باي كانت تبس علم وس ادي طبيعه تبس ادي باي فرهونه تبس ابيك وانبيك كبين وارتا كوري متان الامام البخاري رحمه الله متى ذكر كفمتي ايغوتا طبيعه تككي اي وارتا كورايچك طبيعه تككي اي اكيك فراتون انكك وارتا كورا اتچكم متان جنسومي بني أبو بكر بن حزم قاري رواية كليفان فيدال وني عن رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم أصحاب بكل قاري رواية كرفيه إكليك فان أصحاب بكل فيدال ويه كفيتك تبا فديكم به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم فيدال فوا حديث كروا فبسفلو إكليفان حديث كرفيه إن الود يتوارث هكشور من لويبكي مي وارتا كرا echike oibakimi warta kura echike ehme maim fein emihun lobiwa faratta kamedu lobu maki ei daringa warta kura kamaka vidane mitanga ebohre algomen waram visnalen jehe kame darin tarbiyatu kura iruga e daringe gaga maim fein ge hunna tobiyatu tan harulanaka tobiyatan maim fein gaga hunna tobiyatan harna miwahaka ibn al-qayyim rahimahullah تحفة الأولاد جالس ورا تفصيل كذكر كرافة في مي توبية تككي مي ما يمفعن فراتون دارين وارت القرآن يشكم باي دليل تبص جنوا فبه إيه ما ورا بڑا وسنن جهنة تمامن جاعا
nuba adtekin hurji kamuga waanama eda e aadata darinnaves e aadata ashagani daanekam tobiyatums warabboda darin tarbiyatu kurum gamilla nafsu islah kuran jehekam migen eba dalil kure adi hama ya ekko timamen lobi kura mihun na lobi kurana bay gotuga ekodim tarbiyatu wegen gannana bay mihun bay daila tahuga mihun naki ei mujtama ge tere tibe wara heola fa mihun na lobi kura mihun ege natija kawani mihun ge darim sannani ekkala heola fa mihun na lobi kura mihen gotuga anibba mihun naki ei mihun ge aila ge wes emamba famous mujtama ge tibe fasigun deke lobi wa fasiq amal kura mihun nasha mihun nasu kura mihun na lawakiya mihun na mikal mihun zukule mihun na mikal mihun lobi kura mihun ege natija kawani ekkala darim sannani ekkala hawa e lobi kura kantatta warta wegen anna එහෙම වරබ්බට මයම්බ ෆෙන් එමිහුගේ අමවිතෝගේ මච්ච එක්ක දරිෆුළු එබ බිනාවේ තර්බියතුගේ වරබ්බොඩ රෝලෙන් අදා කුරේ එමි වරබ්බට විස්නන් ජෙහෙන කමෙන් එයි අල්ගුන් මෙන් අමිල්ල නෆ්සුතක අමිදු විස්නුන් ඒ දරින්නන් ඒගේ නුබ අසරු කුරානති හම යා එක්කෝ දරිෆුළු විස්නන් ජෙහෙන බයි ෆාරුවා දරිෆුළු විස්නන් ජෙහෙන තිමාමෙන්ගේ මයම්බ ෆෙන්ගේ ගාග අදි කමෙන් හුරිජ්ජිකමුගේ අවනම ෆහරෙක් ගයි දරිෆුළන් ඒගේ අසරු කොෆානකම් සාලක මී උජ්ජකනවත මීහක ෆාහක වනි මයම්බ ෆෙන්ගේ බයි කන්තත්ත ෆාහක විජ්ජිජම ඒන ජෙහෙන නාග මිල් අමිල නෆ්සා මෙදුගා ෆාර වෙර වෙරක්කා තිරවා ඒ ෆදා නුබා කමෙ නොත එකහල කමෙ ඒනාගේ මච්ච වාරත වෙගෙන් නුදියුමට්ටක කදාලා මසක්කෙත්තකේ කුරන් ජෙහෙන එහෙනි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවා ෆවනි ඉන්නමල් ඉල්මු බිත්තඅල්ලම් ඉල්මකි ඒ උගණගෙන් ලිබෙනෙච්ච ඉල්මකි ඒ උගණගෙන් ලිබෙනෙච්ච වයින්නමල් හිල්මු බිත්තහල්ලම් අදි හිල්මු වෙරිකම කීවස් ඒ එකන් හොදමට්ටක මසක්කෙකොගෙන් ලිබෙනෙච්චකේ වමන් යතහරල් ඛෛර යුතහු හේකම් එදිගෙන් උලේ මිහක එහෙයකම මිහක ලිබේනේ වමන් යත්තකි ෂර්ර යුqahu අදි නුබකන් තත්තකුම් රක්කාතරු මං එදේ මිහක උලේ මිහක නුබකන් තත්තකුම් සරක්කාතරුවාන යාල මිසාලක බයි මිහුම් බයි ෆර්වර රුලිගද මිහුම් උලේ එමිහුම් ඒ රුලිගා හුජ්ජතක මිහුම් බුනාන තිමන්න මෙන් ආයිලා එම්මෙන්න කිස්වර රුලිගද බයිකේ එහෙම ගෙන් තිමන්න මෙන් ගා හුන රුලිගන කියන්නේ ඒගොත දුණු කොල්ලාෂ් ඒගොතන් හුරදාන ඒකම ඒ මසෙක්ක කුරම් වානේ නගාගර අඟලු කන්තත්තන් අශුගන්න වේතෝ මි කන්තත්තක කීවස් ඒ මසෙක්ක කොෆියම ලිබේන කන්තත්තක රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් කුරවාෆා මෙවනි එම තොබියත්තක කීවස් ඒ වාර්ත කුරායිච්චේ එකෙක්ගේ ෆරාතුන් අනෙකෙක්ගේ ෆරාතා හසකෝ මයින්බ ෆෙන්ගේ ෆරාතුන් දරින්න අදෙන් ඒෆෝගා අල්-ඉමාම් අල්-බුඛාරි රහිමහුල්ලාහු mi gennawani tevis wana babu game nani babu la yusammi ar-rajulu abahu wala yajlis qablahu wala yamshi amamahu bappaya enage aslu namun gon nugowash la yusammi ar-rajulu abahu enage as bappaya e bappage aslu namun nugomu adi e bappage hurimatin kurin nuhigun wala yamshi amamahu wala yajlis qablahu enage kuriga nuishinuma adi enage kurin nuhigun nangai babu itanga mi aiswani bappaya medunwata mayamba faina meduga bahattan jehe muamala kuran jehe bayen adabtoge wahaka riyati gotuga muamala kurumge tere himene bayen adabtoge wahaka mita dikuru kurabbafa mi wani hisham bin urwa vidalwani kalege faange bappa gari riwako vidalwani anna abu hurairata absara rajulaini abu hurairah radhiyallahu anhu dohe demihi kadima balali فقال لاحدهما دين فوق دميهم كترين اكا vidalwiye ma hada minka mi kaaku heye mi tibage kaaku heye qala abi mi timannage bappe ena bone timannage bappe mi qala la tusammihi bismihi bappage aslu namun nugawashe wala tamshi amamahu adi enage kurimatin nuhigashe wala yajlis qablahu ena jihigin nuishinnash qabla ena kuriga nuishinnash mitanga me annani muamala ikkurumga adabtake misalaka ege maana enno evves halatigga migota misalaka kurimatin higan ji halate vesaisan sakat adiri vejjiyamu
haajat jihfoti ojjikam ga awanama emme munasabu wa gotakan amal koranchen ennam aamu sure gotun kan qur'an ega meta abu hurairah radhiyallahu anhu unganna dibbafa mewani mi hadis wasful ga miyai ma emba fain nattaka ogategen gotun muamala kurumuga jihekan darin emihunna muamala kurumuga ogateri wan jihekan adi muamala kurumuga riveti gotuga muamala qur'an jihenekan mitangami bayan ko dibbafa mewani miha hisabu meduge filawlo agonen bahattani hadis insyaallah kuriyan hori hadis ta miyanna haftaga darusga bayan qur'ani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.